kwansa ko me maame na so ne me papa na so akosu abrempa akogun sa kire mo se kwa abusuapanyin di e fa so no omo mfe ne nse do me bibi akwa aba do ba Nyansapo TV so me ka Nyansapo a na wagem so se yesane no badwenba kwan so me a na dwumade yi me di mu chia me din ane Breto na Safo Edu Kantanka momo na ba bi wo ha enne ye ne no ebedi nkomo nana makwa aba do ba Nyansapo so buju so bu no nana mpombo ko de adom ajana development e do ba ade ase nana no bi bisa se ye frɛ wo se me de nana santoa okay am ko Otumfuo Bossom Ebenezer suburo kantanche oh okay tena haya kasa ye abrem Kenya ase abrem oh okay mate abusuafo wo se ne nana abo ni din eno no mamisima na memfa afutu semwe ema yi ni na asetena wo yi enye wo bebre wo ba wiase a uni hwe obedi wo nkwa ni na achi bibiara ewiase no a okọ a unya hwe na wo kra nya mfaso pi sene wonsa hwe na wo kra enya mfaso pi sene wonsa weni afutu ma enamde ma wo se yedidi dwuman so ho edwumadie yenkoma a ye ba bedim so a efasa afutu semwe ya eho nana menche won no den lumba nsensem yi enkonko daaye anna adinti ne nana anna kire se abusuani na omunna anya baako kruye me pa mu abem na de netim ko fa sa de ne so ba se pa mu abem se nkam hu ye asem si fia kampanimfo a ofie wo hena na abusuapanyin ne chiame motenase na mode ye ato yi so dade lumba sebe wo yade hye ade wo bi na wie bi akona abusua mo na de hye ne yamode ya na dade lumba wu na mode nsensem wo yi ne mabasa basa mo pese ne boka koda na o amanfo otwum sa abasa anya migire se anya di pa ko so hene mesre ne se adawroma wonfa ne nansi fom wo de nti de do si panyine ye do si panyina no se asem bi ba wona obetana siesie fie na wo asem bi ba wontimi nka dade lumba wuye wontimi nka na abusuapanyin so adi uso se abusuapanyin de no ye pa ko so mentimi hu akona abusua se wo gumu no asedodo enti mesre pa ko so hene se wonfa ne nansi fom na de wo ye ne de se bo gu nananom anim ase okay nana me no kasa sesi a enkrata bi abeka yensa busuan panyine de na Ernestina Fosu Ernestina brempoma ono so no de dadulum banua ba enkrata ni na de kire nse medical kan potokase wi anam de ba asante kase we busuan panyine de the Accra High Court has granted Abusuapanin Tupac, family head of Dadulumba, permission to file a right and seek an injunction against Papa Shi, Akosia Sewa and others in connection with the planned second funeral schedule for March. Na Abusuapanin dey na and say Accra bia yedi assembly bia na mama Abusuapanin kwan say obetima kwa akotwere krata e de aba say a ono din oboye Papa Shi ena kurani Akosia Sewa pese omo ye Bossom a edi animu yin wakotwere say omo petabo omo koje tabo de abeto say no ntimi emaso eno ye Abusuapanin de wode baaye na ye nhwe de Ernestina Fosu so de aba ye Dadulumba niaba o say I Ernestina Fosu together with my family wish to address the public regarding the painful rumor currently circulating on social media about the celebration of my beloved brother Charles Fosu Dadulumba. It has come to an attention that some individuals, including certain social media commentators and comedians, are spreading claim that the upcoming celebration of life event in Accra had been hated due to possible injunction. We wish to state clearly and unquestionable that this is false. There is no injunction stopping the event. The celebration of life of Dadulumba will proceed as planned. At the same time, I feel compelled to set the record straight regarding the another deeply hurtful rumor that I had the opportunity to see my brother after his passing but choose not to do so.
this claim is not only untrue but extremely painful. I personally went to transition funeral home at Hacho, accompanied by my lawyer and four others to see my younger brother, my only brother, whom I have loved since childhood and with whom I spoke just 2 days before his unstreamy death. I was denying access. The manager of the funeral home informed us that the Abusuapanin had instructed them not to allow me to see him. No one can truly imagine the degree of pain and trauma I have endured since that day. The thought that I might never see my brother again before he was laid to the rest has haunted me every single evening. I placed my hope in the High Court in Accra, believing that injunction would be allowed me that final movement, and injunction was granted, only to be resolved within 1.5 hours. The court demanded 2 million Ghana cedis within 2 hours before closing time that Friday. That dark Friday remains one of the most painful days of my life. Justice, as I understood, was not served. Since then, I have wept many nights. Yet, despite the pain, we remain resolved. We wish to assure the public that the celebration of life for Charles Fosu will take place on 28 to 29th March 2026 in Accra, together with my uncle, Mr. Opoku. The account the what. Nana Kratano, we know the attorney say, I dead lumba or near Penny and Ernestina Fosu. Eden Krata Basse, and nam Abe for dinner if you didn't say, Abusuapanin, Tabo, Ecot, Abeto, a year on Bossom, Yambo 28 to 29 from so. Was seen a Crubianim, and yes, I net here. Now the end Yana say, a blenny yano, a can't chingu yeno, or call Sukotria de Cambia, Yadeno Coto yeno, Senka or Quaco Heniano, then so my money quine. A chese Abusuapanin, and more what they say, when no more me, or more beer quine say, Utimbe dead lumba. Tinese more cane na ne tofa buni na eno na na yehwe ni sei Abusuapanin ene wo hene hwan pa na ntumi mu edru ayo hene Abusuapanin de so wonu tumi bia abusua ne de woda wo Abusuapanin wo na ada amanfo ni abusuani na no ne yesi hene kro hema na yi wo hene okay eyi obi so na obedi ade na Abusuapanin de wonu tumi bia na se na de Abusuapanin wo ya wo ye ko be yi ade no wo ye no be yi ade no wo ye befo okay na se na me de bia me ka kira ahwefo se se dadulumba asefo no mo pa bambo bi okay papa na peso ohemase se wonu obi na mo na se nipa na tawa wonu osre ko fese dadulumba konwa ikura pa akoso akonwa beto wo ka so okodi bi no Abusuapanin wo ya na se won ka ho bi no ma bedi ade enye en wan fa akonwa na ma dadulumba wode koma wa hene we no emanwa wode ko na Abusuapanin busuani we na efaaye eti dadulumba na nkasa na Abusuapanin ho ye na hidada ese dadulumba ho Abusuapanin no empelumba asem empelumba asem dada na didn't know we da kwaje ono ya ka 20 years enye baye kwa nka wo samrenka wo ya ye we ka ese ka wuwo na didn't so obi no obi ya ka na so wu a yesim kunwa di asem ewa asem ado ewa ni suo efu na wu nipa na wu ni ye di asem be so ne ya ka wo so wu a wonsi wa yi ase na de wu ya be se na yi ase ni amefu ni dibem okay ba bi se so nko so eno na afa so ekuma me ne ba no Kofi no yes Abusuapanin na se dadulumba no ya ka 20 years oni dadulumba ya ka eno wono me ne ba no so na ba kra no awo no akoso apompa ma nua no wono na aso na wako no won sole ma no okay chi watawo mo ankasa papa ne tawo mo opeso ohwe mase na pakoso ne so to won ka pakoso ne kura so akoche chiri no so akoche chiri na no minti ase obi oyo Otumfuo brempo hene
na se na na obi so beka se Abusuapanin Daddy Lumba kwa ya amfa ama na Abusuapanin de pakoso ne de otusu dadai wodi man ono kwota ono achi no onyi ne se bi ono Abusuapanin so aya akwa Dabi papa ne papa no kwa beka se wagini funu na se waka u but onye ho asede waka saade no kura da wokura no da bia me ka me ya me ka chahwefo se wakobo amna wo pakoso sa akobo amna wo asante mampon yi eno kura no wanko twadwan amma o asama da wono mu ni asem no wa omu ni nwie ye o asama do ko eni ase obi kura ko awu be tota years eni na asem o da gina ho ti se Daddy Lumba na nkasa de o ya akoso afempama ano ayi akoso se wa no wanya de ti se Daddy Lumba nya baabi na anya baabi ntran ne sama ne nam wo ba hwe ohene me kam na wiasefo na ate wo ti wiase na wo di bone enya wadwe se wo ko wu akoda o wo di bone a enya wo wa ye ni na uchi omo so ka bia na wo uti ase na wo kum nipa kora wo mo kokon wo mu na obi akobo ni nkuro ene se asamado so na na ma wo hwe asamado ye kuro da bia me ka bia baka se na boa asamado ye kuro ye nkoma ti se be Daddy Lumba asumadwo no na so de anwono se wono wo ti wiase wa anwona dwe papa Lumba ti wiase wa anwona dwe papa kwasi ebuo na obu nkrofo na sese na obu nkrofo wa bede na watimi ada se akucha se wade wono wa uno bi kwato nyu kroma ni sika na wafa wa ba one na bre woni bi waboa wo wutimi yi ni boni aye kofa obi ono woni odu made na se na se odobre ni so abrew se Lumba yali na so te na de wa bra se ne de wa bra na de wa hya ase na se wafa be ma no woni bie no woni na bre na sika aba na de wa betena ho na abre okay na se yo do no start ye na kura de me kama Ghana man na ati ase se ene obi a wale be ma kura mo o be ma o wale be ma mo be ma ye wa japade ne be ma nyane japade ne me ma no o mo ye boni e fo me ma ne guwo sa na yes be ma bi wo ha na no de wo be ju sika o nwa wa fa na se ma no bi so yesa o ma no bi yesa ma no kura ma no bi yesa wo mo nya ma papa okay Ghana ma fododo obi afi na ma so kura ba so o be fa bradam no nkoda kwa na yakobem ye beba ho be se ewie Lumba de ewie e ho no sa asem so ye beba so Daddy Lumba de ono na pe na wo na ato no ono na pe wo ye ne nsam yi a anka wo na nto ne da na se na ne nwom ba ko so kan se won kasa wo home na so kokuo mu asem ba na so ne nwom ba ko ka se mama mi wo achi enye basa ane de okan no kwa na Abusuapanin de wota Daddy Lumba asefo papa na me ne maame no a ka me fansa ko me maame na so ne me papa na so akosua brempa ma akogunsa che mo se kwa Abusuapanin di e fa so no o mo mfe ne nse do munyini firi ho enso abeya adwuma so mko gunsa sesia me na me ka kire wo mo kɔ bem ba bia ko na busua da no mo de nsa gogu se Abusuapanin ye momofo nti kwa se no de abusua ne fa so o mo mfe ne nse do obakontem tinana samre Lumba abusuafo akosua brempoma ne ofayaw fosu obi ani ba bia ye de omofa se no munua ne ko hye eti ebeji se Abusuapanin Lumba yensie nana ana yesie yes ono obi apero ne kra ko hye na se ese ke obi nim de ese Daddy Lumba ono no wante wakwa okay Daddy Lumba ono no wante wakwo na Ghana ha se wahene obato nyuma Africa the whole we are seeing na baji watumu no wahene bibi nsaase a wanye yewu wo bia wagidi wasan the whole Africa hani na no se bibi ntachira ese enye kwa wo bia timi abonwom sa ba mfie du kro mpejada wo bia timi akom sa mfie du so nya ahwe okay sa forty ase wo bia akom sa ba tata years da ko ntimi nsiwi wo bia akom ne na se wo bibi atachire Daddy Lumba de wono ana anya nsam ye na wotewo na woti wiase wunguye na wodi ye tu ye akoso se wa ono madie nie asemasi wo susu minwan mu die nie abusua so die nie a ka office wo chebe ba sa debi adwene bone akuta no ehu akatua no wanya no ti se Daddy Lumba wo yi nanim
achire obi se obi ehu no baabi sai no etimisi sa ese ne kra de nkoi na akura won no wu en do de fa so keke ai kofi ne akura de wonye bone Abusuapanin no me a wo ye no dade lumba ya aka wona ne ya aka 20 years no emu no say wo na ezenka Abusuapanin na ewuo na wo no akusukọ no ma wote ne baabi a wo bi nka no na akofa no so wo te se na court nsensem court de wo Abusuapanin woni tumi bia bia mo te Abusuapanin ntimi fa tabo ntimi fa nkoto so a kire se wona de ne wodi ne nua ana wase ne nua yie ana mesim wase me nua yie me nua so de wo wiase nanim no ana mesim be me nua yie wo tumi ntina na eba se akoso abrempoma ese wonye ofaya Fosu so wonye na eba se papa shi wo mo de no kura ne asante amane de koso ese wantimi nua yie okay ene de nyame anim ni se wonua ma na onwi ne wofam na eye de a wo betima babi okay ene de ba me de wontimi nye oyo be de hye wokọ awade wokoso uja wankọhwe nkwam Matias na sa numi wo kura no sa mi akoso ese wo ye mi a ka sa numi ye omoye ka me kura me nya lumba ye fi se lumba obu kwase papa ndinka de ombe se omoye nka wonko ase ka me da no de se na me ka se me te se mi a okay ka me kwase wo he mame onyame ne abrante onyame ne ni pa dwie ate wo ye nyame na ene ye obi ye wade akwa na usugu mu a che aduabo okay ni mebu ha o mo fa asore nkatakata ni na asowofo na asore de bi wa twabe mi ansagu wa yene obu asemeti wo metena sa ama be ka kare ni pass onya nwuyo bayifo onya nwui obeche agurade nse Abusuapanin be ye ya chewo Abusuapanin adre no mo twa no ono kura de bia ni wo be basa kwa de dade lumba afa so no wota ne papa akwa na busi ogu omo ase na pa akoso hin won sole de ya ni guase enam se ye wura ba fa buama no ke ye wura boda ye Kesse ni na aso te se de akoso abrempoma o ma ye ni de ade de obetima ye menam de hu de menua enye wasam he akoso ya manu ba ni ya manu ba ni afia manu ba ni afia yi adwa manu ba ni obi ada ne de ano menam menua wuo na me se me ye ne ho ha kura me ye efa ho na de ntina abusuani ni na omo ntimi nka omo humbom se asan ba ofro no abusua ye frɛ Abusuapanin se ayi sifi a ememe wo mu ehia na ye hwe ntotoye no saa de we ni na ntimi ankoso ama aye saa ba besi saa mre meme na da ne ma wono nka tumi be no wonyam am de si na mo de si so sansanfu odi no no ase ba wuro ne na mo mpaboa wahina kwa odi akonwa na se wani ne yetimi nyu na ase mpaboa asamba ko dada da man ntwada anu ye dene na adai luba ye hwanya amuma na asem na enna da bia ye adwene kura emnyanwene se odidi a lumba oyi bibia lumba na ise ye hwe o na sa Abusuapanin we nka na de tinke twada so ko tra nwuram kana de to ba kro utima kro na ya anwo bra ye twa wasu se na we ya ye nya nche ejapade ho nsɛm ma ye se ye pɛ sɛ oye ayi we pɛ sɛ oye se ene du da lumba me se ye bɛ kyene niema a ene me se nipa bɛ sa atombiem me na me ka kyerɛ wo nipa bɛ nan e bɛ to asɛm wom nipa nan tomu a ntwa da se nipa nan amfiri ma me na me ka kyerɛ wo asɛm no so ntwa enna bɛ lumba abusuafo efi se nsamanfo no a ɛsɛ lumba kɔda bɛ mu no wo mo twe Abusuapanin oda wane o ayi akai eni adin no de yesa ne ma no na de sie de sie kwada baabi se ye nim se ode nkoto ban mu se won funa nkoto ban mu adre ne mu che no de wa ye bia mna bia watwa bia de nanim te se nipa nan ba ko di kan akwa na se ono no kofi se ba akokɔ te se aka me nsan so akora wani mu hwe obobo de bra ne yade na ta so tai te se me nsan no sunsun ye bodu to tai te se me nsan no giri se Abusuapanin no na betwa to na se ne de nyem na meka nyem bobo de bako ntwi bo se akora de ntia cham amopa mo nkɔ ha ne wa galugu wo mopa mo nkɔ aboso wo wiase ni na
anya de a wo no betwa da ekopem se lumba wo de kokoto bam wo tinane se o man kosie ne bam ne bi o man kosie ne be foforo a je se o musa ko so ye de se odi akonwa yeye lumba ye de se na wo to what say obi ye de se wotim ko da abontere da bi eno de se bia da bam wo ye Abusuapanyin ko opon ho se prekontwere kora no wo kora wo se ko da bam no no de won ko da abontere ena asem na ehu ai ase afa na tra o se when woman no see ye no enya akura wo na akura ne de onya boni o konye on na ese ko wu o wotene baabi akura obobo de bra hwere gere ne maame no no yedi asem ba ko wie no ena ba ko toye no so ti ase yedi asem ba ko wie ena ba ko ato no enti yesa be fe lumba gina ho yesa bu se na no asem na no si ye foforo be sa ato ti akura na bu so mo nsole ti se na eba se lumba na japade eche no se bia wanye nkrata bia echuso se ebia medan ba ko mpabo ba ko mfama asumasi na munye ni se ya sa na japade ho ensem na ye be che na wanye na japade kwa de kwa yene ene ni asema afutu am dikan de ba wanye ya de kwa yene wo fie wo be wu aja ho wo ka wo be wu aja ho e de na wo wiase wo muja wo ni pe nipa de anim asamado de wo ko a mesi wo ba akora wo na ahwene wo mo wa wo hene wo nko ahwene mo wa wo na ahwene amoche de bo papa ahwene mo wa sa wo ko asamado aye na mo say yesu wo ko soro wu a nyankopɔ no wo hene wo ko asamado a efie ni kakra wo lo kakra ani esisi bia aye ne gate na no se wo yigu ya wo gina no wo kodi wo bi yira wo gina no dio bokro no wo gina ho ye ma wo nwuram bio no mo shent tale fita nana o ka sanso ka se yemfa ejapade enko ba bia Mr. Mafutu so made bae na obi so be ka se akosua se wa e bia ejapade so ntina won so wo yesei sani wani okuna bobra vita ashase be mani ni bi ena waboa no na dade lumba de ma kwase ebo obu wo mo de e ma akura ka ho no de awuo ma ka ho me na me ka kire o abrochire ma pa dade lumba adi o musika no ama bia bo asesa no enuabo de na aka ho no de awuo se na no ho ofenti ana yes ento obadada se obaja usika na ama no abrochifo sika waji wo mu ho no ni na aka ho nuabo de na aka ho na o se de chinkasa aye bibi no Japade de akosia se wa amprebio be ndai na se ho also ka se ese Japade enfa nko ba enfa nko ba bi na odobro ni ndo onso oprebia ndai na se onso odobro ndo meka Japade ho asem bi o meka ho se kotra nyanya enipa dindi wu na suro no na se ndo ye ne de osumase odobro ni no mo nante abosom so anka mo nko no kura nko ngui se ko no so kura nka di bo bebrebe gagu no Ghana fotu ya no susu a ene de ebo bebrebe a e ma wuwo te Abusuapanyin de Otumfuo Injunction kotoso o de kotoso judge na de kotoso lawyer na de kotoso da me se me nam de hu de me judge ro ye hwan enipa na me judge o so on police ni bi di matamo anto me se wo papa police e me nipa na ma wo ye police o wo ye judge onyo hu so on because o de aman ne mra na ye adwuma aman bai asem wo ye judge asem say no ayayemfo asem wo ye eka ye ayemfo asem ono do corporation ono odi kan ye na yi wa bodam odi kan na wa jomfa so awi obi so ba jibi dai se me to me ye konfo me ye hema pa akoso ye hene etime hene no eti wo gu akọ na busua ni mu ase enye na wo se akọ na busua so ye kan enye ba akọ na wa santime om do so adenti na afoforo no so ro entimi inform ho emmom nanka ye na start ye nina no omo ntimi mfre Abusuapanyin ntunu bo se papa eja de wo ye no wo gu abusua no ho fi ma ye nina ye ntra ne hwe kwampa ye de befa so bibi sa ntimi akoso ekọ na busua wo asantime me ye antese bibi sa akoso na mani be na wo wi wa asantime mu a na mani be
ene no ase yedi akunwa no ase yedi akunwa nka na tete obi bedi akunwa kura ye do ko hyenwura mu be wo dwale no tetew enti obapia bedi akunwa no obi hu wa no osoro sa ene so bedi akunwa ansa hunu nko an yedie krofo nsa ase ne yeje so obi okura nyene de ne wakoton na ma wokura wo di wo mo wonu anu nyamma ni wodi wo mo wodi wo mo ni wo ma wo ne de akunwa ama no woyi watayi abusuan so ennim sesei abusuan nim sei sesei na ene yakob se diska ne di hene diska di hene anti o man so nyeye da no kura kanim na me sei me na santo atwei ni wobum kwase a me fa ma asema koto me budua na wo ni dua yes adi dan fa nkoko na me ne sika me de kokoto me kwa yanka bi mame anu asem de agege no obusuafo wu obusuan na da ase no man ukunu na da ase na se duabo so nyew enye eye pa duabo ye eye ayemfo nka no kure judge nka no kure akonfo ni bi nka no kure lawyer fo nka no kure asofofo nka no kure eti duabo no a ese nkontompo na de hene wo o man no mo nana ye rumba de no yen hwe futu a besenka odima eye Ernestina Fosu eye dedulum banua panyina o se nyame bo a Bossom edi enemu de to so eye duonu wotwe 28 no obeye ne nua na ye no afutu be na obeti onya yeta na chi yakura duru ebeku nsama no me bompa ye de ye be bompa ya twedoma man pa na o so ye nkramo ye be mawiasefo na akọ nkrama mu kura ebekọ ahonhom nsuo ni ahon ansamanfo na ebekọ bi ene ne fe na yie na nya yie a kura yie na se na yie so ayi se emu ni na wo na wo yie na ye papa yie ye papa nkansuo tobo no se bi o ye na yinshira aye de nshira se shira wo su no ho usu no wo bia wu ne ye wa yie a wo su ho tino jina baby bonensa no me hunyanka ntide wo ye ni na yesu na nye nshira tedu okwa kosu afempo ma akora no wo ba ase na manje kire ma no mensuo nto te so okwa nkramantam wo ya wo nkrama wo kwa na broche kwa dombe ko sika ombenya kwa be che omde ese na ye na de niam begu akwam adwuma bia na santo ase adwuma bia oba ha oye mawo okay nana ye free lumba die isui nanu ye hwe abefo dintan fidie ni so a eye obi a papa bi a ofri eye amanone aba eye Ghana mamu abedi niema bi a ensem fata eye Ghana maba woni bi woni wo mo sabi akoye sukuru kwadre ama honfo nyini aba abontene se wo bi a watime hia dakro pe na ye omuka no brofo no just follow me no ba no so dinachi no so dinachi dakro pe watime aba oman mu ene ma ba akomaku duba ako de yenya ne duba ako se Bossom mpempo no obedi yo na mkrofo kase ene ko obedi ya fede ya ense ka Ghana ma obi asa bi mo ye mo maware Ghana ma de so mofo Ghana ma efo na nyefo na ndene ma Ghana ma efo ene se ma do ebidi ye bibi na didie ese wo wale de ya de tene se do bibi sa wale do ye dai esa wale no mpa na sese odo ye dai ringin de so moko wo wala ringi wo na so mokwa ye duo mo saa da krupeo na de me kama Ghana me na ti asese na wale wo ba ni nkodi aduro munkodi aduro ai mfa mu nkoja bosonado se ka akosho asemesima wa na suemi de beja wo firi beji kofa ba ma mon kire mame na ba nso ka so wonye wonya na wonya na wane nkoi na ba nso do no enka na tete wale a enka na tete na nam tete no yakwa busa na wadaro wa manya wa bawo eti mpese wa bawo wo hwe mama papa efi o twere wo ho efi o dam wo ho efi o yale be na wo ho wose bia bibia ni ho ho ma ye papa ko ware aha nya papa enware ene eja ye sia ba wa bontere kura ne aware no
And the man mother yet. So as I see a mob again gang. To man in your bedroom, Massa. And I send a color in here. Send a me no one and maybe crew no my body. No, by Obanos or Bombi. So who free watching him swimming free watching. And I said, Bema, and I said, Bema, dear, that be Bema day. Say, dear, they are. I cannot tell you what the bands here when in your Now, you say, in the Ghana, my dear, more for more Gugana and Master Papa. So, woman, nurse your traumasu. Your pamum from my yes, no almost a song, Moses or so. A master grassy, come go good damn near to a mumu. Tinana, a best cable of any boom pancanana, a be our baby boom, only boom, cabay day. Come here, Master Aqua, he was someone trying to sue. Yes, well, good must say. Or Sabusiano, I don't know more for her. Well, Bantony, I guess, Catao, a sea, connected to Bama before bar, one and that. Obey what yen in every ansana, Busiaji, be every ansana. Aqua and no crowd wedding a comuncham. Wedding, Omuncham, white wedding, paper, womuncham. And yet, Obi Albania and car one woman in every no. That's of where she also. What woman in every no, and they are a conconon. It's all we answer and walk away. Yes, sir. And then they won't be in. We are where they know. I be for now, the moon be with them. I won't now, the moon be with them. I'm a sick as someone say. What you must say? Where they know? But no catch the war. And Matissa said, a bit to me, where the crow. And Matty, I send us a busy, or more while now, Baba, or more while and I saw once. Where the Nassina, your honor. There's a wedding now, because I soon be so dear Chidana. Ah. Sabia make us a bear make a wallow soon. Oh, soon swallow wale. What bear so our wale, ni fear for men, dear. And I do. Now, Feno, a bruise or quite wedding a day. Soon in Tiasi. There be one penny. And a baby also could be a baby quasia. Okay. One number than the Didi Mahu. What you was a camera, what you was a camera, but you was a car. Sabama say 20. Eternity. 20 no of free. Why mamma for? It didn't go to say, no. Ka yenya red Nankenya say, ye ninse, Kaka Uchimans and what dear drew. And Tina make us say, you'll be a wallow near drew. Or near drew. Or better not Santo Mayamam. But dear drew. And I cry by said yes when him. Mebois. One non ever kind. What better dear drew. Nana mena me yamba cha me banana bro so hu e tese ka utuma se dia bi adroya na nya hu o sa adroya nya hu ei se na no se me ka se bia me ne me yira ba ho ma be dia duro me ba ne de sa but me twa fa ho kakra se duro no be che me obi o wo yire na nye obi o wo yire na nye so ye be ma na akofo oba o kunu e na nye oba o kunu e de nye the Yankopo Crowachi. But so Nikunu dia, ought to be fun. Oh, okay. Man, some do not what Babrumono, and one and an almost do so. And then they do some wale, maybe. Me a wedding, a pet. Where didn't the Ubanya, Tetano, Yanamo Wuvie, Woman, no, Nikuno, I saw there no more Shirasro, my hour concorum, and your friend our concorum. Na nye nadia waba woni waba suban so ba ne yedai so yedai afọ obi maami atete ne ba se aja oba wale obaye aba wala hwe no oba ko no obo maami ba yi a kire ne kunu me maami ye bayifu hwe no tinana sa am ba we ya omodi sa adwuma de omu eka ho obeje se fie so ntete eka ho ana fie ntete eka no na ye ba ntete ba ye ba ye ntete ba na akora ebo ne kura se abanya abra say me mu akora ada na oye sa kora ebo ne atia no se tire no kora akora akromfo atia no ise fie ntete an fie ntete yanku na ese ye de adane ayi what they say sa o ma ye aduane ko no sra kotra bontene na o TikTok ni ye di ne de ense wurawura ye Tebena na sana sa di wi na to atwa na adwuma mu kuro bia na adwuma kora no a enipa ro afa se ba ye adwune edi wo mo ho
adwuma mu ya de nsa wura ase wo ho tebe na sa de tu atwa ebe na atwa obi de se honhom bi na say obetena man no so anti me na me bia madwuma me ko ja me na me bia madwuma me ko ja asio hwehwe so ma me tebe de me sra hwefo se na asanto adwuma bia opese ye ma ebe ye ma adwuma bia nyini cha duro awale sam sunsun awade ye wukuru bu kwase adwuma bia de ba process na ye bi wa obi abema mo mere obema nsu ayi kura ye bi wa to bara na santo be ni na ama mate tinede obi ye bibia won hweye ne mpanimfo atam de die kro mo de TikTok no kura no ennenye papa tam de die no wan hweye obenya so akatwia ye ni pani na ye ni pa nana yi saa de wo kan se atemdidi a se ekoso social media no abefo tintan fidie no so enu ahwe video bi a ekoso a ohene pa na hwe emaba wo bi a omusi wo omu sepe wo hene no like omu kan sama eni kwa se ka kire panyine no saa maba wo yi no ene omu ka saa ansem ombetimi nya sunsun so anase so akatwie bi oboju ye hu kura benyam ebi so na na me sa me ya me na omudi matamu saa ka be mo munya wo ba se ni be mana mete kankan ma wo ebi so de panyinu so ye no na nya ade pa bia na so wo ya ade a ye se di waja ni wonani na nkwa wa asase so no correct enya de o maame awo nkwa na ye o maame yo etina no nche so afum wa eso dukosi TikTok ne di na tem tebede na ejai sa tem de ne yi ebede na eje se ni pa abaso muade ntino mu wu basa basa no eno se wo wu basa basa accident wo bitimi di ne ho so na me ka kire Nyansapo fo se afi wo nipa yakun omo no nye nipa kutu o afi we no me na me ka kire wo obu okure yakun be mfie nson afi na ne mre na so afi na nakoma yate accident ya si na anu esi nkana kura mu wo de omo pe moja tese ohwe wo na tese asofo do mu wajim na asofo mu wo ni na o mafofom enu o makodede ya fom omunim ransom ade wei yase wuchi eni kwa so de kan ho na o de aka wanya sika wi o de be kan ho tene ya kan ma asofo ate ase se eni am o makodede o mo mfom wo omo ni machi Igo afi ya yuro mu yenuru baabi aso ye hwe nkwanhia wodo a astati a esisi na ebe isi kura chese na me anka me fam de kura yen fato enura me pon adwuma me kofie ka de kitikiti bi ye ka yetima ye kɔ no obi so ye overtaking bi efri baabi a eka kotoa bi nana se nyame ne nana madom a ka samram no te kura nka mente enura asa wuwo nim momo mutikan yam me na me hwe me phone so me so wuwo nim me so na mte front o mlan so ya nko mrenso wa o mlan ya ka accident de kwasi a anya ohwe ba na so obi so timi de na esan bi san sa ba ifo gira kwam ti ahwe ye ne wo ho anti obi ani aduro ti aduro wudi aduro a wo ko ba bi kura aduro de baka sa cho se ha de enko ti aduro na wudi so di papa ko di de be se obusua se na se aduro ne mu ahodo ye wo dubone na sa akom ye wo mu different okay because mini obi kura no ye ka no ne ye kan akom tingnenge na se nya akom fa ye friend akom tingnenge ya na ye di tu ni din akom tingnenge me Bossom my osema ba na onse na eno so ama ese ngrofo bebre so ko na nanom bi ho a omuso esuro because nse na na ameko no hoyi na nan like or the suma na ye adwuma mpa na se onu angasa na ye adwuma ene me ka magana men na to say konfo bi oye papa bia Bossom ko no wa na wo kokọ ya de a enye nne ene ekina na beye enye nne no ekina na beye Bossom di asem okotena se ne wo hu ade a ode beja no se nipa na ode beja ye no odi bi mo a okay no wa ya ma wo di fa onye
Eso Ghana fo ni binim say abrochi fo ni binim say wodi wade koja na ayeye eno bantem atimi say bantem na etimi say bomu sa de yeye but awieye no na say na ateko de be che na beba no eno ye papa tenne so epenentem wona na de bi epenentem say ebu okwa na wufie kura nipa no baye ade no na wufie abayifuo no a wo kwaje ade na firi wo mo ho no wo mutimi hye wo dase ma memele kakra nese na ne ma wo sunsun mu ai na so obi ba mo me ko no sunsun mu ifie o mo ka chem se me mo mre ansa me fa de made bi mre wo mo a ansa no ma ja nipa na ma me na omo so omo nyi hwe ni no so ai obi wo ha onde o se me musa me nyi hwe ni asole onko bi na sa ne pa no onye cheba cheba ne nkosa so onche wawu nche no onye cheba okay nipa wonyi bibi no nko ne sa enche no nko so ndo pechiniye yes tina die sre Ghana man muni aduro muni mo fam bambo na se de mai bi koye se oba se ontimi ni aduro oba se na kodi aduro se ono na eku no ho se ade be ya se bia be ma no oni yade no wo yade de a me ma matene se de me matene se ampa de a be ma no wo yade de me matene se sa se na wo ya ntina me se yanka mo ngu da mo no sa ma na mo panyini ne ahemfo nka mo ngu da me se ya mo fa nsai na se sa mre bi kro mo de asa awie because be ma no be di djuma no se Ghana man na obu anka ho so ebu ye se yefo se hwe sa yade mu enamu yade no so se ade entren wo oman mu pa ana namu yade nso fa so ye sunsun abayifo na etoma wo mo enu yetimi toma ai wono da sunsun sa no just yade na ma amira ma no ko no ono da nti bobi abeda obeso da ya woni obi da na ade bechina wasi na afo no eye no a wampe ho asema ni anyi sa ade no sunsun wa de na mfiri wa ebedum be ma ace ya de bebrebe ekosu na ye sa ade no a ese bi wo enye se woni be ma bi ehia no de ma na se no be bi debi sunsun mu de so sunsun mu de ho ense de ayelesafo hospital for muntimi enko eno de ontimi nsa eno de kire bibiduro ne de ye okay nana yenche de enkomo no ebesi yen person ka utu Ghana ma utu omofo pa Ghana ma titiro Ghana ma de say no almost hair o man katete no oba okwa wade osisu a wotenase won be ma bi ehu da be ma no hu pewa wapempanimfo ba ma me no papa mo no obusia won pese oba mbese ne wale ene bi ni ho fere siwa kusina wa no awa no ene se Ghana pe vege ba kokoro nya yenya so mo say virgin we oba ye virgin kro wani nti yo na ye yese kata homa be ma okay ta homa be yese magu Ghana nmasi o obi ya bakra Ghana de homo ofo ye nkwai ne buro no be ye dai buro ni wo anware buro ni obe ye odai ase na obi wo asofu bi ahye ne nkom se sofu mu omo ye papa na so bi ahye ne nkom se wo no wale buro ni nti onya hu na na nkom hye na sofu no hye me no obi okura na so de bi abekọ bia epono ya de pono hye mu a ye Abossom na hye mu bebre no a papa wo bukura nuses se first kra na ke asori da na ke entum but no be ko na prison pedro da no ani ma sha asori na ase no okay be shofu bi wu anya me wanwa nti esere o mo so o munni aduro di aduro na ni so de Ghana ma de na be yire ani o munni ene be yire u ba u di so abra na santo a o di adu papa eni adu bone u di wrofo kura na u di akura bo ogu mu a na nya 140 years so bi timi nku na mo so na mo okay u dwala duro
ni atetew na wudi moto obetra wo so beyifo betra wo na mo nyonyono nyede ompe mo na mo sa mo de asere kata mo nizu sa na sofo ne yira to tokas hwede na no sisi TikTok yi Kesse yede japade mo sika ne de to japade no yesa di twam mpoa abusuafo yedamase hana yede yankumo no ebesi ene yeba ye nana asantoa ye Otumfuo Bossom Kesse panyini maame na yeba ne nchen ene bedi nkomo de bi yeba no ho a ye bone pluma oje yeso ti yedanase pa so bibi ha bibi kire so a ye maame number no e wo screen so betima frɛ no na bibi abese obisa ne bia obusa na akoso wano sene ne yankumo no yesi ede brem no ede de lumba ho nsem bai ne ede Russia ni na onso waba Ghana abedi nsema ensem fata no yede ono so ho ensem bai ye be sra wo se wunya subscribe ya be subscribe wa like na wa share na wa comment ama foforo ene wona wonya bi hwe enso no watimi enya bi ahwe miem de dwuma de enchi ame mediane breto nana safo edu kantanka makramo nyamepa dasene ye be se ehia ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na ma kwade ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye Kesse na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na